ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai le vekule juni somni sang ni somni panga ni atun tuma chuanin Israel Iran boina thuthar theang ang te kanon tar lang le don ani hei di zang khan Israel thona lian tak tak kho chu Israel rama trumin ral thuam nge eng chi nge Israel anda hriat ani lova official takin puana omlowa amaro chu USA hianin missile enga mozat Israel an peni in anga ive theyani tichunin hei zawat law bonel kabin hianin update aron le kanan chiarange Israel Iran Indona America inrol anai tial Nizan lama White House Press Secretary Caroline Leavitt in White House statement na asoidan chuan US President Donald Trump chuan karni chungin Israel Iran Indona atel vedon le don lo atichiangang Republican Senator Lindsey Gordon chuan Trump chu thapui thowa inrola Iran fordo nuclear mun central Irana le nuai thuk takami kap chaturin anorna hle Israel in Indona US telvetra ati nizan lama US White House statement siamha khan Israel official te chuan Israel Iran Indona US telve chuan karni nga ngai lovin ni reilo te chungin boina chinfelani theih thu an soi ole kan kalthui main online games manga poisa hlo theina betzili hilo mel create verole Bengali star Nusrat Jahan pon tuna hiani na khelme kani in register kani van nei chuan cheng sangkhat za som pakhat kha idong thei ani isum betzili games i khela i chakani chuan phone pay Google Pay le bank transfer mangin poisa hi idong thei ani e game a secure mma Facebook lama po review a trivia wani i in register kan zani atanga za somma zathum somma thlangin i van nei chuan in idong thei don ani tichuanin he comment section lama hianin download link kan pina khun ol no khana le poisa hlo nan betzili games i lo khel verole Israel official te chuan Iran nuclear siam na mun bunker thuk tak fordo ti chaturin US siam bunker boosting bomb mamo ani thuan soi US anin rol chuan kan lawm vio wanga anin rol lo point kan mission hi kan puitlin thowang anti Israel lampo an confi vio ani America Indona ani lo Iran foreign minister chuan Israel Iran Indona US in aringa rol vai chuan Middle East chu hremmun anga sa ani yang ti in Donald Trump chu in rol lo turin avauloka Iran FM Said Katiz Zadet chuan hei hi America Indona ani lova Trump hi a inrol ani chuan mani Indona ni lova president inrol zuk ti in an reng to ang ati yani putra ma hi thule la in an be ve na sa ni Russia President Vladimir Putin chuan Iran Supreme Leader Khamenei tha tum chungchang zona changin soipo a soidu lo thu soin an tha hi ka du hlol lo ati Russia le Iran hi ral thuama po thuthung nget tak nei an nia Russia President le China leader Xi Jinping te hian inrem na aom thuai an duwa US F2 veve an ni angin anin thurwal view Iran puipo an hre lo veve aram pani thinurna Bir Sabah Israel Simlama Sipai Hospital Soroka Hospital chu Iranin an bomba wangin liam an tam hle a he thil thlenga wangin Israel thin urna hi aso sang hle ani Iran Internal Security Headquarter Terana chu Israel hi na bom zoya Jerusalem le Tel Aviv na sa takin Iran hi na bomba Israel fate chena in nei lo an thanem to hle Jerusalem le Tel Aviv hi an bom na sa veto a chena in nei lo enge mozat anom to kan trong trai pui an ngai ani zion fate hi Iran FM Geneva voin hian Iran Foreign Minister chu Geneva kala France Germany le Britain Foreign Minister tenen nuclear talk an ne yanga Israel le na anin be na ti top dan turan soyang Israel le Iran inrem na tur hi voina Geneva anin piak na hi na thlen ngei an be sei tel tura be sei te chu Iranian Foreign Minister Abbas Arakchi British Foreign Secretary David Lemmy French Foreign Minister Jean-Noël Barrot German Foreign Minister Johann Wedepool European Union Foreign Policy Chief Kajak Kalas Israel fate India lama Indona tuar-tuten Israel an suasan na sa leya hetiang bokhian Iran suasan tuan pung ani hi Pakistan le Turkey chuan andang tlathung Israel fate hian India an pan na sa leya hei hi thilmak ero anilo Israel le India hi thian hlun an niya tuna an ron tlan set na hi India hian a hlok pui don niya mu ani bok human migration mai anilova
intellectual migration ani ti in mi thiam te chuan mi thuak tha tak tak India ina nei pha don an ti o juda Jewish te pon tia ho ron ral tlan tur chu India an lom let ling zo kani eng pon isela Israel fa te ne na ram khata chen ho te po achak ve hrim hrime India hi Asia chaklama indo pui pani na zo nuwa Israel independent pomtu masaber ram aniya kumtam tak sang biliam to atrang khan ram pani hi in kom ngein in sum don ton thinin kumsang ha zakwa som ko pani khan ram pani thlung net officialin an nei India hian tun boiden chan hian Israel fa te tan visa ol sam big arwa man saknga la India chimlam Goa Kerala Maharashtra Tamil Nadu te chu judami tamna le an pathian biak na mun tamna aniya raltlan ang po in anin ngai lowa chol hadama judami te hi anin ngai ni in an soi alomam khop mai kan pumbo dia te sarkarin heti taka judami te an lo welcome try zo keini Bible zirtina pomtu le Israel ngai sang shim tan chuanin alomam thrin khop mai he comment thren khata hianin Israeli tran lo le tuk Iran tran zoki ang ti te in non comment thrina eng poni sela keni chon ti hian thu thar kan ram puang chu kaniya neutral taka kan om ve te po hi anga ya ni mo on lam tran lam nei sa ru na thu kan puan hi chuanin ngai thatu tam zok te beng te po hi at khep ve the ani chu wang chon thu dik niya kan hriat kha neutral takin kan ram puang thrina ni atak taka chuan Mizoram piang at chenga seilian hi chuan Israeli chu kan tran vek don ti kha lo hretop mai te India hi kovel economy thang chak ber ani chhaumeka AI le IT lama thang chak ema judami thluk thali tukte ron tlan cheme khi koveli na mudan chuan India ram ro puina ti zual tu turani anti juda ho la in India chu an thole na an ngai mosa thawin an phil ne operation aron suat Israeli na nei tran tira trangin operation nation like lion na alut chhole operation nation like lion ti chan hi Israel existent ten an be wangani kumsang ka zakwa som ko pakhat kham prime minister Netanyahu an Israeli te Iran be turina min zo me ulo khami kumda ya khan Iran be an lo tum dai to sangni som ni pangavo engemo zat a PM nuwa a lo ting ta tro Israel in Iran an be na hi diktak chuan atlai to ani Iran fragile nuclear facilities right chena tural thuam an nei lo US President Trump GBU mangin Iran frado chungril bom chiat theih ani ngem nilawangem ti anril ru in an ngai tu akwal ve ani Israel hian in Iran nuclear scientist le an sipai ho tulok an phil do vekto ali khamenei po hi that theyan nia maro chu putramana phallo wangin an la that lo ani ali khamenei nge po da thathi an tuma ma se US in ala phuar ve tlatani Hamas le Hezbollah ho tu te po Israel in an that fai ma se heng Iran exist so hian thak tu turan nei zel President Trump ali khamenei da that ala phal box silo Israel in an tumber Iran nuclear facility bom chiat na an lo ṭhin in ringem ti kha comment lama inon soi ve don nia IRGC in Israel Command Center an bay Iran hian IRGC in damdo in bula Israel Command and Intelligence Center chiang takin an bay ni in an soi ve thungani Mossad agent he an man an non titlat maya tiran chimlama Mossad agent pakhat manani hi Iran ina an puang ani ya official takin Israel lam chuan in an la puang chuak velem lova Mossad hi chu an man hi arin omvak lo amaro chu Iran lampang po an har thar ve amo tunin dona wang hian man te pon man ve thei thawani Geneva diplomatic in biakna UK Germany le France ram foreign minister ten juni somni vo ini hian Geneva Iran foreign minister ten nen anin buani Iran US jet movement Iran be thei an ni wangin US in Qatar base atangin tho theina thren khadan son suwa hi Reuters report ani ichuanin hei boina aso sang zela Russia in US an vo ve tlata an antar lang lenge Russia in Israel le Iran boina US in rolo turin avowa ara chu thunun theilo ani thu an soi foreign ministry tu puang tu Maria Zakharova hianin aron puang chua kanieng engponi sela US in Israel pui chuanin China le Russia hianin Iran pui venge ngei dona khovelin do pui hi achuak lawang ti soya har to khop mai Iran in digna phuta Iran National Security Council chon Israel an threm huna le reparation a pek huna chau Iran be na chu atop don ti apuang Iran lampang po hi an lung oi big chelo a chan chu hei dik taka soi chon thren khat thawin US pon nuclear an neya Israel pon an neya Iran po hianin nei an nei ve tura lom an hosa
an du te chu nan nei veng chunga tinge Israel le US in ramdang nuclear nei turi andang tlat nga tinge an baby ti ngai dan nei te pon omani amaro chu Muslim ram te chuanin Pakistan hian in nuclear an nei towa Muslim ramdang hi chuanin nuclear hi nei lo ram set di khovel mi pui tam jok du dana ni nge yang Iran commander hian in Iran sarkar nuclear enrichment man ruwa kan mamo tur zong mun him lama kan da travek to anron ti vele ni boy thak khop mai Iran Islamic Revolutionary Guard Corps senior commander chuan Israel ne na sipai boy na chuak kara all enriched materials so mun him lama son felvek manti Jamaran news in antar lang ani Mass General Mosanan Iran Student News Network inakom na he thu hi asoy ani Iran hiang khoya trang le khoya nge uranium hi an enrich and transfer ti ero achiang lo Iran hian enrich uranium hi natans le fordo fuel enrichment plan tele Isfahan te anda khom ni in shiatani amaro chu rin thu mai bak hi an thei to big lawani in dona chu to chuan mi han film khur to ni Israel in tun thlangin Isfahan ang bokin natan si voi tam tak akap to ma se fordo plan le nuya hi an bom thailawa chan chu Israel hianin bunker booster bom hi an nei lovani natans le Isfahana chiat na thlang hi anasa le ni in an soya Iran in claim te angin an soi vele bokani mo hey engpon isela bunker booster bom nei mio lo chan le nuya an laboratory te khachu bom chiat khan har ve don ani President Donald Trump hian Israel offensive hian a tel ve don nge don lo ti angai tu amek fordo a bunker booster bom an mang don White House chuan thu chuan siamin hei putrama hian thu thluk na siam turin kar ni chung khuna mang don ti an soi ve le bokani mitam takin an ngai ven lem lo tun lai India policy le Pakistan policy kalmek ki India hian atifu don lo le in alang tarif vela tangin model le Trump anin muthiam lo trana India zo ka ti diklo kan ni Traman thatakin fair taka kalpui tlanga du lain India chuan trong kam chawin apom puya tun thlangin ataka engma ati du lo tlatani chuta Pakistan le India anin kapa report tam taka chon India zo ki US ne na kalin ceasefire siam turangen masatu ti aniya adikle diglo ero kan shelo ani o ei chu thu te kan irin omlawani India hianin Pakistan hi kan hlaulem lo amaro chu indowero kan du lawani engponi se Trump chuan a pani ve hian a secretary te kaltlangin ceasefire a soipuya ti chuan Trump wange thildang wang chu engponi se ceasefire omhala Trump ambi zenga yang te inaron tweet nga la ceasefire tur chu khovele keni point Trump atui da trangin kan frema saberani ama thora ani thu asoya Pakistan chuan Trump ne na lom thuan soi nga la Pakistan Prime Minister point Trump hi lom thuan rila tun thangin Pakistan chuan ceasefire hi Donald Trump thora ngain Nobel Peace Prize po dong turin propose an tum hialani oh putrama hi keni Indian te chon kan ngai sang to lawani mo Donald Trump hi Pakistan atran zok zia hi kan riat na po kha Nobel Peace Prize te po Pakistan in propose an tuma mo engpo ni sela Pakistan ne nan relation a tha India ne hi choni na traviation lawani tin ceasefire te po kha putrama ruwa man hey thila tu zung tu na Israel Iran te po hi in ka hailo puang don se ex lama Twitter lama mo truth social media lama mo ama thil ti angina ron puang le me ang khatiang mi khani tlatani tin India tan hian in putrama hi atran omlo chuti lai chun India chuan kongdang azoa trama chu an kheng ta zeu zok maya ceasefire Donald Trump in rolo ti invoi tam takan out suaka chu mai du tok lovin India media ten Trump soi che na turan zonga an chu ata zar maya Trump hian ceasefire ro ma wangin trade deal te kati pui don ani chu ceasefire chan pakhat po ani ati te chu India chon on soi fi in trade deal phei chu kan soi lang lo hrim ti in an ron chu zui zelani o putrama hi ngai san lo na hri mi zora ma po leng me kani Tramala adin na nga ya dingin ceasefire hi keima wanga omani ti in tun thlangin ala trang boka tarifa po India chu phakarati thuwa soi boka India hian trama mi zia hian thelo le ni turani adiklo lam zelin thilan kalpuya G7 meeting a po modi a kalveya meeting zo to ani berang chu ta chon France President Macron a chibai lain trama chu a troll kher bokani poimi alo trama hi
kan tlon na chan tur om lo oral thuam po kan nei thato ka kan economy po hi thave tok thokat to ni heti lai hian Pakistan chuan thei top chu en tramati lung o yan tum rang boxia tun ma zonga Pakistan hu chona India lam on tu tram hi tun na ya modi te che dan hi na ti helme kani tun ma chun China lian zel tu dai turin India hi tram hian man na tuma a vo big le ani ti chon tun nai mai hian Pakistan general sim munir po khoi thausa so ei turin nakal tak nge ya Trump po ina lo lom le a tuna hianin Pakistan na thau thak to chu tuam lum le atum meka diktaka soi chuanin hei pumodi ate hianin tun Pakistan nen kan boina chungcha hianin USC an tran to lem lo ani mo US support ni te po hi kan du to lem lo apoi kan ti vak lo ani achan chu atak tak Russia le Israel ba ke min tran tak tak lo boina le har san na tak tak to kilamo nuclear kan nei ve tur ta kha US ni min ben na sa ni mo chu wangin US ti lo mi India mi le sa te bat ani big lo ani mo